Menteri Kakot Kekhia jong gejala uba il hek hene kakat khanda terik unai tung ula pentip bana kini ki Ngut Kiba Uwei ude usipai BSF but Uwei pat ude ubatrei HGSI Kolkata but ude ubasong basa halasrai Ribhoi district. Te ki Ngut Kiba Khlad benda Uwei de returnees buan na po Kolkata de batay GSI but ansara ikamet jong po lal sarai de na po lal Ribhoi district but an setiap yu seta unie berina BSF de kinsara ado architect menangi siapa jalupara ban letang jadi kadiga latest update jong ini disease kiba Khlad COVID-19 Meghalaya ke jing sitom hi kalong fluctuated ma dengan predict by mentas ni aja macam pangsu so it might be developed in the late night yesterday or maybe yesterday and menta long kelaban develop yang Jepang tadi